A u danima kada temperature dostižu 30 stepeni, sir, kajmak i jaja su najugroženiji proizvodi na pijaci. Većina pijaca ima mlečne hale ili rashladne vitrine, a iz veterinarske inspekcije poručuju da prodaja tih namirnica van hale vitrina nije dozvoljena koliko god bila spoljna temperatura. Problem je što se rashladne vitrine često kvare, pa ili ne hlade ili previše hlade, pa se sir i kajmak zalede. Da bi jaja i mlečni proizvodi na pijaci ostali sveži, potrebni su adekvatni uslovi čuvanja. Veterinarska inspekcija je jasna, nema prodaje mlečnih proizvoda van mlečnih hala i rashladnih vitrina i u delu pijace gde su voće i povrće, pa makar spoljna temperatura bila i u minusu. Manjih problema ima kada rashladne vitrine prestanu da rade. Sad dobro rada nisu radile su malo rade, pa sad isključenje, tako. A ko ih popravlja? Ko je zadužen da ih popravlja? Pa ovi ovdje iz magacina, valjda, ja ne znam. Oni dolaze tu, obilaze, sad ko da su do Beograđani ili neki, ja nemam pojma ko su. Radi baš i premnogo, evo kajmak, više ga zalede nešto treba, tako da i mlad kajmak sad izgleda kao star. Ne može da se to kaže, malo se sad slabije kajmak prodaje, nego sirevi idu normalno. Da bi svoje proizvode izneli na pijacu, proizvođači su morali da se registruju za proizvodnju u sopstvenom domaćinstvu i da ispune niz uslova. Pre utovara svake pošiljke veterinarski inspektor izlazi na teren da utvrdi uslove transporta. Ipak deo odgovornosti za ispravnost proizvoda trebalo bi da snose i pijačne uprave, pre svega da imaju ažurirane spiskove proizvođača i njihove mlečne karte. Ta mlečna karta je za nas prvi dokument, kao naša lična karta. To je dokaz da taj proizvođač ima mlečna grla u svom domaćinstvu, da je sproveo program mera zdravstvene zaštite, da je sprovedena kompletna dijagnostika i da je ta životinja zdrava i njeno mleko može da se stavlja u promet, odnosno da se koristi za proizvodnju proizvoda od mleka. Kod mlečnih proizvoda najbitnije je da se ne prekine takozvani hladni lanac. Do njegovog prekida dolazi najčešće tokom transporta, ali u veterinarskoj inspekciji kažu da siru i kajmaku ne može ništa da se desi ukoliko se transport obavlja ne duže od sat vremena. Vladimir Bobetić, Fox televizija.